ner malawe kanaz diala kontilien ka rwani gwaseme ka Nuer TV de neriya ane biya kamal ano migwiji kaling lara me gorjen o deri channel deri je support ki deri chonkel kaja kalatin content banung ye kajan gwaseme kalar content lat karodi ere dwaran kone de kone shal kenore bana rwacha ke kwi unity state kuäär unity state His Excellency Justice Rigbiem Top Ramakev Unity State ala Governor bana right michalat ke kwire gwas me bana janyo kel ko gor kono de quantity de kon kaling ni shang gor je en wojin mi jira mi jidi donga jan shanga nyam ko je first time ko je no ben ko Nuer TV channel gwas me gor je en wojin de subscribe ko de chonka channel kel jen do dan bi channel ko lo nyam ko je bana right ke kwi de kamana en shora lat gwas me no men bana kwen ka kwida ramadan en la kuäär ke governor dung unity state ni His Excellency Justice Rigbiem Top te ga jomo cha kwen gwasa me gorno bokolo nyoka yekel yene kola nuere ka jowo chalat gwasa me chala do nene cha okti shop ka kudang badak wile jan jokude diech cha ka loch jikien kuäär ke commissioner dung unity state ka kwimala kamdien la kam unity state kene witen konen tieken ano ka jomo shalat awashi poinde en Justice Rigbiem Top kuäär unity state wacha okte cha kwal wacha ka logikien ngai kon no te terre ke tere wichin winami kam nuere ken jang ka unity state ngai kon warap kene unity state tieken ano wa cha okien cha ka nang ka bom no man kan ko ngai gwa me ken lar no ka ngani nangokto duno cha lar jen okto to waga kan krup kona ka ruac kene toy jen gwa dan wakto to waga kan tin wa ken go the content chi kume SSPD abiche ka control no so wa cha na cha ka deploy gwa mo go the content to kurten so dio jen wo akam jani kenen warjen gwa dana wa okto wa kanten ano wana me tuoga ke changya ndangra udu badak ke changya ndangra udu bangwan ke jen pai dieje me ron kin dangra udu ndangra udu dieje no wa cha okto tona cha ka tup jarek biem top cha kam jiken wa native content tin gwa dana tup kono matin ke officially from unity state ne recontila witness wa de saman Dr. Chodier legal advisor government of unity state bintiu tetin honorable brigadier general Peter Malis Kag Malis wajen tetin karup kona county unity state bintiu unmishal ka honorable Kasare Jol Dedor wa tetin ala state bintiu commissioner la commissioner dungrup kona county ka unity state bintiu wa tetin anyok two official from RAA ne di tdio je kanete kontin la tin la jang dioje ne de content non ko te ka okti cha nang ki ri cha page no un michale main luak majok advisor for peace and security re wujin winimi te mer dienteten mangar lang kodo commissioner toy county tetin lo ke jang ka ne de content ko te ke ter ngwado mo ka border mo exactly cha okti choke dan 35 cows no chaka tup chaka loike no a jo mishalara na me raja me gore office of the governor of unity state bentiu His Excellency Rigbiem Top ja ramadan en chi okti chi ka lo jok chaka lo jiken jen jo dan gore de nyoga yekel ban nyoga je ka le rodien biate kamal